mayudre riwruok mong'ere kaka Asma kotelne kod jakom margi Ahmed Sala dwaro mondo mi jokuny mula duto mapod dongore e pacho kae olos riwruok margi kochakore e kor gwenge. Kalore kod Sala wacho ni ma en yo makare mar chopo kwayo margi ne sirikal mondo ng'e midhiero makwako jokuny mula matindo kalure kod nonro manyiso ni gin e 90% mar weg kuonde kunyo mula ma pacho kae. Chenro ma kama igeno ni mondo mi ojiw choko mwandu mayudre alwora mag kunyo mula mondo mi okony jodak makono. Tunavyoelewa ya kwamba kuna sehemu nyingi madini zinachimbwa. Tukipeana sampuli ya hiyo sehemu ni kama mali inaitwa Kilima Pesa kule Lolgorian. Kuna wazungu walikuwa wamechimba madini kule karibia kwa zaidi ya miaka 10. Cha kusikitisha ya kwamba hata choo hawakuchimba. Choo. Kila kikundi hapa ile sehemu inatoka, tunataka ikuwe na cooperative yake moja. Tutaelewana na hii committee na hii cooperative tumetengeneza hapa leo zote. Ni gani tufanye kwa year 1, year 2 na year 3. Tutaanza na vile njaa iko. Kama ni njaa ya barabara ya kufanya renovation, ama ni njaa ya shule, njaa ya maji, mtatuambia ni gani ndio first priority. So tunaweza sema first year tuna achieve this goal, second year a certain goal. Tuache matama jakelo